Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joseph Suharjo Jai. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2019, Angkatan 6, Kelompok 1, Kabupaten Nias. Di sini saya akan memperhatikan peraturan baris berbaris. Selamat menyaksikan. Sikap sempurna. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Hadap kiri. Gerak. Serong kanan. Gerak. Serong kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Jalan di tempat. Gerak. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Siap. Gerak. 3 langkah ke depan. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. 3 langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke kiri. Jalan. Langkah tekan maju. Jalan. Henti. Gerak. Maju. Jalan. Henti. Gerak. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video saya dalam memperhatikan peraturan baris berbaris. Dan kata saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.